Milarte news clear tu te bai vek ule tunchu ma hian Chanchin Lawmawm soitu kan nei irwalin Lungchhiatthlak tak soitu kan nei boka ama sa in Chanchin Lawmawm lama changin bulchanang o kumin January achang to a mitam takin in ngai zong anga an soi nuwa Harry Styles le Olivia Wilde te chu anin leichin na nem nget turin anin kislai mu anni hemite pahni hi an movie chantur Don't Worry Darling achanga in tong chau ania chuta china chuan an kut in kai lai te in neina ankal dun lai te mo chunjam zelan ni a anin ngai zong nge yani ring an tam pha hle ani nima sela heng zong zong hi thleng ma se anin ngai zon ring lo po anom ve nol thawani ma se tuna indu ton mel taka longa anin kis lai Italia mo ani nu hi chuan engkim hi afia thokhat to hle a karma salam khan private longa sol an mang duna heta hian anin kis mai ba ka anin kwa lai te anlam dun lai te wine an in dun lai te mo ani bokani kantan chuan hei lo liam hmuhnawm hi a theidonem ni ani top mai page 6 in unreport dan chuan Italia hun an mandun pi alama hian tuna an chen na ve England lama po mudun an ni fawani Harry chuan England a hian a movie thartur My Policeman chu achang meka Olivia po hi England lama a pasal hlui Jason Sudeikis na tho na chu azui ve bok Olivia le Jason te hian an fa te London a cheng te chu a in chokin hun an man pui china As weekly in a report dan page 1 Olivia hi Harry bula UK lama hian a cheng ve an ti hialani Harry le Olivia te hi anin kiss live mo ani hian internet lama adar chakin alar ngal hle a Harry Styles chu Twitter lama po alarin a fans te po in Olivia le Harry te in ngai zong nge anga an ngai chungchanga comments an pena sa hle ani fans pakhat chuan Harry Styles in Olivia Wilde me puimit mua alam puile a fop velte abial nu bula hlim le thoveng taka nuam ti taka midang lungkham nei me alawa a om hi an hlim dun tak zet ti asyata mo an nuam tak zetani ti in alo tuita fans chen khatla in Harry an bial nu anei chu tor haran ti zia an lo post ve bok mi pakhat chuan video post in Harry Styles le Olivia Wilde anin kiss ti kasyata ka omdan ani hi alo tia achenin Tom Holland le Zendaya te anin data tuna Harry Styles le Olivia Wilde anin date le bok katan cha ahune karyang tak zetani keizong ti te chu internet lama an posani Tom Holland le Zendaya te soilan ta ka chuan hunrei tak chung anin ngai zong ti an phat nuwa tun nai mai khan ani pahni po hi anin kiss lai mo ani ve boka hei hi TV show emo movie an chan lai ni lovin indu mel taka Tom Holland a car chunga anin kiss lai nge yani Tom chuan duat mel takin Zendaya khabia chuan akutin adom ngei bok chumi hnu loka chuan Elea Zendaya nu in bulvela an leng kwal lai mo ani bok an chung te ne na mo dun vel phei chu antimai mai lo ni in alang renga rei tak chung chu fans ten anin ngai zong angin ngai ma se Tom Holland chuan chian bak ani lo thu asoi china Zendaya po in Variety in an interview na a Tom Holland chu best friend angin alo chalani tuna hian atu zok ma in le soi chiang lo ma se anom da na chang hian anin kara indu ton na om hi van tlang siat an hlau vak to lo a ang hle a social media lama po comments te apiang nem hle ani Britney fans te ta na Chanchin Lungchhiatthlak tak mai chu Britney tan hars na lian tak pakhat a omle tlat mai hi ani July ni khan Los Angeles judge chuan Britney in apa conservator ni na li saktura kota adil na chu anola apa Jimmy Spears chu Britney conservator alani chunjom donani Britney lawyer po in Jimmy Spears hi conservator ani na li sakturin kota adila kumsom pathum chung afanusum le pai mai baka a in le lo chunga thu nei na alo nei chen chu ti top to turin angenani hezai thiam kumsom thum pakomi hian karma sa khan avoi khatnan kota a conservatorship chungchanga alung oilo na soi chhuakin fence ten Britney chunga conservatorship man ani dan kancha chan pha tuna hian Los Angeles judge in Britney deal na te nol sakma se a fence makta dwai chuang te chuan alam an changin kumsom pathum chunga a shiom ton tak te an sha chan nu phei chuan ngoi mai antum lo hle ani Britney in trong chuak tura hwai sen na anei shim kha kan chuang hle a atan dik tak le thiang hlim taka ro rel ani ngei theinan du sakna kan hlanani Britney Chanchin a thil dang dai tak mai pakhat hanjep tel lokila Britney Spears kha a hun line na chuan lar hem takani a keini mizo te po in kan lom hle chen ani kha kumsak ni borvel kha alar wang lai berani a platinum number 1 album engi mozat anaya Grammy nominate ani bok $1 million za chuang la lut thei torte anei hialani
tin kumsang ni pani khan Forbes chuan most powerful celebrity in the world ni na alo hlan hial to bok khati lai vela asum lak lo zat kha dollar makta doi somli borvel nia tarlan ania ahun laya azai thiam puilar tak tak Jessica Simpson te Jennifer Lopez tenen khai khin chuan ache thafal hle ani alar na pi alama concert ticket tele a album shal na konga te po ama thluk kha an omlauti ila adik berang tun naya ko document chuan Britney Spears sum nei zat a net worth hi dollar makta doi somruk angin tarlan ani a sum tam tham tak chu ani ngai mai ma se a mei chezai thiam puite ne na khai khin chuan na satakin a in thlawani alar wanglaya Britney kong tam takatluk ngai lo tu Jennifer Lopez hi nikum sangni somni October tha khan anei zat hi dollar makta doi za sum nga layani a kumina pe chuan dollar makta doi zali ani hialani Jessica Simpson po dollar makta doi za som lai ani bok tin anua artist ron chuak te nei zat po hi enta ila Rihanna dollar makta doi zaruk Beyonce dollar makta doi zali somni hei apasal tho chwa tel lawin ani a tin Taylor Swift dollar makta doi zathum somruk panga ani boka atam tlang hlom khop mai ma che enga tinge hengzai thiam song song aya pop princess ti hial ko chin pop biggest star kan lo ti chin hi sumle pai na izata aniam fal em thlir zawle lokte ang heng zong zong hi achan bul pui ber chu kan soi fo to le tun naya kan buai pui achunga conservatorship man ani wangani ati thaya hunrai tak chung media le paparazzi ten anlo ti boy Britney chukum sang ni pariat khan mi pui mit mu a aning tong khong le aril rulamin atlin to lo wang chuan ache chhelau maya heta chang hian achunga conservatorship man chan ani atira chuan hei hian achunga engthil danglamma athlen lewina langa kum enge mozat aliam nu chuan album pali nei belin wal tour te thengin anaya dollar makta doi za somthum pasari chuanglai thok chuak thei Las Vegas residency anei bokani ma se kumsang ni som panga bor vela changkhan TV commercial vela motor aum to manglawa ama chon TV commercial a hlotlin pui thei hle a dollar makta doi chuang dil te po Pepsi nen anlo nei to ani Super Bowl commercial te po kha in la sia angchu ache hit theirem rem ple a alan to na ani phot chuan khovel nga event a hlo zia bokani ti chuang kumsang ni som paruka changkhan hlathar engma anei le lawa kumsang ni som pariata changin tor acho sanbok kumsang ni som pakwa khan Las Vegas residency voi ni na tur zan khata dollar noi thum singa lai lak lu tir thei tu chu akan sel boka hei hi achan om angber sohin aloyar chuan kota ka client hian apa hlau ema a career chungchanga apa hian thuna ina ane chung chu a perform le to ngai lawang ti in asoi ta rengani Britney pa Jamie ukil ve thong chuan Jamie conservator ani na chu humpui chang atum ve tat boka tin Britney hian achunga conservatorship man ani achangin ba anei angin apu bokani Britney in a career chungchanga thu anei lo na le na atho du to lo na hian mitam tak chu Britney pa tel lava Britney thlentur angai to tir na sat pha hle boka Britney hian atan le apa tan lawyer roiman song apea child support atan afa te pa Kevin Federline chu dollar makta doi chuang ape bok February tha khan judge chuan Jamie Spears tan thilom omlo tak mai ni turin Bessemer Trust nena Britney thil nei te chunga za asom nga lai chunga thu nei na apeve a Jamie Spears le Bessemer Trust te hian Britney sumle pai le thil nei te chunga a in ang che in thu nei na an nei ti na ani chu Milarte New Silong met chuak fo phot maila Milarte Chanchin ngainatute tak nen kanin male don nya